Pakistan ruina Afghanistan ta 22 February 2026 ko hai bom kai tuang Afghanistan me tong is nek to hai kuma ga lu chat bu thai de tu na sai Pakistan ni Muslim in the country day Afghanistan ni Muslim in tong country day tigitu tabuisi na night na cho Aseidao Afghanistan Pakistan ruina sai Aseidao Afghanistan aniu hai Afghanistan ko bom kai mi hai Afghanistan da attack shoot na magai tigitu intelligent base day samigitu terrorist tung group hai Afghanistan is nek tho bam pujeng korena mai tung kem ti hai chennai nai mita aniu hai target su tung de mi chennai go thau tung kem cho ta pikan ko hai Taliban Pakistan samitung group ni ba mai tuang mai ping mai tung group de hekuma mai tung group rina tabui su lautina Pakistan ta hai the mai group na tra magi kniu hai target su mi hai kniu rina incha mai ramitai Islamic mitung state Khorasan province American hai attack su huitai kuma manjai thai mi hai akharina sabai Pakistan rina sa mithu sibai gan acti hai thai the me ekuma Afghanistan rina kumsa border begin ko hai civilian galu jat bu thai the tiki sibai tu thai mage hai dira awgai pente Aseidao Afghanistan nai loi mage sarin ne bam di hai khangpa dat na su pani di hai Aseidao Afghanistan hai Afghanistan ko na mi terrorist scam channai di gwai ram ta ka bam ba ko Pakistan in attack so mai to su tin chot begin ko hai ne kanong 6 February ko tai Pakistan tong capital Islamabad samai bam ko hai Muslim tung la romi kai mox da pinai tai me bam ku ti hai me tung terrorist group in bom kai dau to ai bom kai na Muslim mai mun sai azu ai thai the kuma 31 ni thai the ai kuma ka bam ba ko ni bom azu kai hei jeng rina su tung de ti ka me group ba Pakistan ko khas na bam to Afghanistan ko sin na bam to kani wa Afghanistan hai dup pi bam su tung si kalau seram hai kuma Pakistan rina sa Aseidao Afghanistan ko anu bom kai me hai kalun thai na su tung de intelligent best day sami kitu anu wai tabui tun kaniu party bambo kaniu tun mitung Taliban group la mitai mitung terrorist group bambo tamai thai na target su na su tong de khote pangpang na bom kai tram magai Afghanistan da attack su tram mai Afghanistan tha challenge su tram magai Afghanistan ko wai Taliban rina government 2021 ko senda puitang hai Pakistan rina Afghanistan da bom kai mi hai attack show mi hai 7 time dang di dai Afghan mi tong government rina tabu sa bo to bigan ko hai Pakistan rina Aseidao bom kai ba mi tho lan hak ti de nang new hai anyu tung sovereignty ti hai chap chana su kai dem de aina ra magi international law hai su kai dem de kalam to United Nations Charter Article 2 clause 4 ko khanai tabu chora bigan ko hai kan khat country de kan kai country da attack so no magai hai de kuma Taliban rina ka piso mi government Afghanistan rina tabu sa cho to bigan ko hai Pakistan rina attack so mi hai civilian tung kai azu wa su ku si the hai na ra magai ra chap tung seminary azu wa su ku si ro the hai na ra magai public bam azu wa su ku si lo the kuma galu zat bu hai mi chang hai thai the tu mi ni ka zawe allow ni ka zawe mi bam ka kyu kuma ka bam ga gai me azu to su tu ai ngam the kan niu rina Aseidao Pakistan rina Afghanistan da strike show mi hai 7 km da strike show mi hai kalam mai pa na nai the mi hai Pakistan rina da boisa cho to bigan ko hai Afghanistan rina tarek Taliban Pakistan samitung terrorist group ti hai nang new hai ti bam lau ti bang lau Afghanistan kau ti bam lo the game ko siam lo the sab chana nang new kanu bam me te me thai de thau ga lo me hai kuma kanu ko ton ta bam nga na Afghanistan ko bam to tikitu attack su guang mai tho Pakistan ko attack su guang to ai kuma mitung terrorist group ni Pakistan me dina Pakistani Taliban de tikitu Pakistan mai tikitu ko new group hai Pakistan ko khat sina bam to Afghanistan ko sin na bam tong si Afghanistan hai mitong Pakistan mitong Taliban terrorist group hai dupi bam so to ang si kuma Pakistan ko attack ke su rap to he kuma Afghanistan mitong Taliban tong government ni Pakistan mitong Taliban khatun da bam me te me thai de thawgal lo me khasina sarau me hai de hekuma kaniu kutun da Afghanistan ko bam ana Pakistan ko attack ke surap rabe hai tani nang ni wai thai de khasina sarau me hai de Pakistan attack bam sina sarau mage thawgal lo mage nang ni rina thai na bam khana su bam me te me jenge kam la wei to bam ko to group sa peking ko tare Taliban Pakistan sa kaniu hai United Nation na kaniu hai terrorist organization the to na design solo tung the he kuma Pakistan me tung government ni kaniu hai terrorist group the to na design solo tung the he me hai 2007 ko form su tung na he kuma me tung group bai Pakistan khang pai na problem so na bam to February 6 ko tani bom
Islamabad mi tong ra kai dang ko bom kai da man sai 31 ko thai ka me ni kan niu rin ka dai su tung te hai dida hai kuma mi tung group hai Afghanistan ko tu khala be bam su twa kan niu ka to da kem su twa chami to kan niu ka to da kam law be bam su twa ai ta Afghanistan ni thai de Afghanistan ni ram ka sarau ma kai kan niu hai du ba me hai kuma Pakistan ta attack su do khang kan niu rin ni help su we sab da te kan niu ni encourage su we hai dida kum de na ta wai Pakistan hai Afghanistan ta nungai mo me hai kalam do metung group ni metung terrorist organization ni Taliban Pakistan metung Taliban dina Taliban tung group dina kan yuket tikitu thok tuang Pakistan tuang Afghanistan le Pakistan ka nai hai 2025 October ko ta cross border conflict Afghanistan le Pakistan ka nai nai law ko ne he kuma October ko hai ceasefire hai nu law tung ngen ji tikitu mai hai ting seng na ta nga ma khe marak ko ma kaidat kudat bam tuak metung ceasefire hai nu to nu na ro de tikitot lasting sunga mong to mi tung ceasefire hai kalam khai ko soi te kalam khai ko nu mang dai kalam kha nu ei tu te kalam kha ko nu mang dat mi tung problem ina taw hai dikhanong ceasefire ku the bom kai hai di da mi tung Taliban group rina he ko mi jeng korina Aseidao nai 22 February ko wai Pakistan rina Afghanistan tung ram ko wai mi tung terrorist scam te attack suna bom kai law da si ko mam tung si mi tung ceasefire hai kuma 11 February 2026 ko hai Pakistani mitung defense minister kajanuna Khwaraja Asif rina ta boisa chota pe kan ko hai Afghanistan na military group terrorist group Afghanistan ko bamba miti hai katup na Afghanistan mitung government rina katup na lagan pa metu tai anewai Ramadan sami kitu Islam mitung 9 month tak mitung bu fasting ni la mitung bu ko hai tak ma ko hai anewai chap chana buam kai puni hai de hai kuma akha chada die 19 February chada die kamai rina te boisa chota pe ko wai Afghanistan mitung government rina Afghanistan ko Pakistani mitung Taliban Afghanistan ko bamba mitung group hai labgan pa me tu tai katop na ka thau pa ma ge tu tai aneu wai chap chana bom kai pande Afghanistan ko aneu bom kai khne ping ma ge raw ni raw ma ge khachina chap chana su pani de hai kuma 22 February 2026 ko hai bom kai chang the ta boi da target su tung cho to pe ko hai terrorist tung camp terrorist tuna design shro tung the Pakistan rina United Nation rina tikitu kaniu to khatu ning mong konde kaniu to mai gai mi de aniu to kani ko klai mi phunga khong de bong khong kuma me tung camp mai chennai ta target su ina si hai na ma ge me tung group rina border deng ko Afghanistan and Pakistan deng ko border deng ko hai dup pi bam sak nai to na ai ta ning sak target su to na sai kuma kaniu ri sa mi hai mi bam hai anyo chap chana thai tang tung de intelligent based de selective suna target su tung de pang bom kai tana ma gai khotun dam sai bam khai to me thai de khotun ti civilian bam me to me thai khoti hai Afghanistan mi tung Taliban bam me to me thai de hai ko ma anyo hai than thiak na bom kai tung de mi bam ku tai hai de kaniu sa mi hai tiki thu Taliban rina claim so me to boi so sami to Afghanistan mi tung Taliban rina claim so me to boi so to begin ko hai nang new target so me hai 7 kem tramage high out samito terrorist narina dupibam tramage tikitu civilian mituang kai micham tung kai aju ramigi tai rachap tung bam aju ai sukasi dike mete aju ai target su the haide haikoma micham galu chat buni thai the haidida kanurina claim so me hai into mini thai the allow non nga sang ni thai the haidana mage thai mi hai mansai aju wai paktika bam ko aju ni kabu ku chai me nai the hai ko ma mansai aju wai me bam ko tai mana bam di he hai de serin je mana bam di he tikitu Pakistan na inform sum ta bi jor pe gan ko hai active militant sai thai the hai the militant sai tu tai thai the sibai nun da sami to kolong ta min tong sibai nun ni hai ko ma Pakistan khorina ta boy reaction gong bo sami to Pakistan kaniurana ta boy reaction di bo hai de Pakistan mi to information minister autola tararina te boisa chot piken ko news daron Aseidao air strike Pakistan ko somito self defense de haide karana defense su tung de te boisu dina self defense sa tung chot piken ko ai job ni job mi tung nai sami ki thu Afghanistan ko ai mi tung Taliban mi tung terrorist group ti hai bam ti bam khalu the Afghanistan ko kani wai bam the katun dai ram goi de arrangement su ngana attack kai mi tho Pakistan ko attack kai rap to ni khanong ni attack kai 31 thai sa ding hai ni ram ngena ta ko megan ko azu ni threaten su na attack su wi na ti to kani bam mi to Pakistan ko bam to Afghanistan ko bam to ko su sida si to ni Afghanistan ko bam ti mi to pang attack su ni ram su se hai ko mena si hai kom te be jeng krina
ต้นตัวนี้นะแตกสุกไก่ละแล้วก็ไม่ตัวอันนี้ตัวเดินรัดที่โจอันนี้ตัวไทยงามมันได้โจตัวไปแจ้งกรีนะ self defense สุนัขสู้ทีมเดก็ไม่ทราบไปแจ้งกรีนะ international law คนนี้กงจบมินะอาจจะกล้าแสดงโจUnited Nations Charter 2 Clause 4เขาการการ country แตกสุนัขไหมที่ก็ตัว defense สุนัขสุนัขไหมทราบไหมตัวนี้ self defense สุนัขก็มาเรื่องของสาวบอดไปแจ้งก็ให้ international community แต่ pressure ที่คนนี้ตาลิบัน group ที่ให้แต่บริษัทจะไปแจ้งก็2020 Doha Agreement ไทยนะอัฟกานไม่ตวงลำก็ให้การขัดตรง country มันใช้ได้สินสูนะการขัดตรง country แต่ attack สูกันให้ไม่ให้หนูมาเกยไม่ตรง agreement บางเขาให้ก็ไม่ใช่คนนะให้แต่ตันเปโรให้ดีดาอัตราไว้ปากีสถานตรงนี้ที่น่ะอัตราเลยนะอัฟกานิสถานเลยนะแต่บริษัทโจไม่ตรง attack แต่ตัวไปแกงก็ไว้ตาลิบันไม่ตรง Ministry of Defense and Spokesperson ตาลิบันสับไปแกงก็อัฟกานิสถานนะชาตรงเตก็ไม่ได้น้องก็ไม่ทราบว่าตัวเป็นกูไว้อาศัยดอลวันปากีสถานเนี่ยนะอัฟกานิสถานได้สไตร์ชูไม่ตัวจับจานะมิลิตันได้สไตร์ชูแต่ละมาแค่ทีริสกรุ๊ปได้สไตร์ชูแต่ละมาแค่ที่กิจซิวิเลียนส์ได้มีจำนั้นได้แอตแทกชูตรงเดียร์ไม่ได้รัดจับตรงไซต์ก็ได้ก็มี historical site ก็ไม่รัดจับตรงบัมก็ลุ่มไม่บัมรัดจับตรงก็เกย์นั่นมีมุสลิมมันก็ไปไหนนี่ให้บัมได้แอตแทกชูตรงเดียร์ให้เดเข้าต่อปิงเมี่ยงไม่ตัวตัวบริษัทเป็นกูไว้ Defense Ministry เนี่ยตัวบริษัทตัวเป็นกูไว้ให้กูมาอัฟกานิสถานก็อาศัยดอลวันให้เอลสไตร์ปากีสถานด้วยนะสูนะก็มันนะปะบะมีให้ปากีสถานด้วยนะได้ลานินะเดย์ให้ก็ไม่เจียงกันนะอัฟกานิสถานเนี่ยฮันนี่ตรงมาไงอัฟกานิสถานนี่ response สุปนิเดย์อันนี้จับจานะ measure อาคาได้ลาท้าปนิเดย์ให้เดย์แต่บุย measure โจ attack สูนี่แต่บุยสูนี่ติดขับนี่ก็ตัวสุดท้ายปุ่งเดย์ให้เดย์ก็มาต่อเลยนะอินเดียก็เลยนะไม่ตรง attack แต่บุย reaction ตีบ่จะไปกันก็ไว้อินเดียไม่ตรง Ministry of External Affairs ด้วยนะcondemn สุดไม่ต้อง attack แต่กลำตัวก็ต้นเดินตู้ไม่อาจุไทยเราไม่ได้จินเรนอาจุไทยแต่ไม่เป่าจูแต่ไม่ต้องไปนะ condemn สุดก็มาอันนี้ไทยเรานี่ไม่รู้นะปากีสถานเลยอินเดียให้ relation ขัดสินะกายมาเกมารีให้กายมาเกอินเดียเลยปากีสถานกันไหน independence 1947ก็พังรับครูนะอัตราเผาให้มารีกายตรงไหนฮักมาเกให้กุไม่ใช่ครูนะอินเดียเลยนะปากีสถานแต่กันเดิมปังชูสุบัมเดียมนี่ให้ขัดด้วยนะแต่บุษบาเป็นกูอัฟกานิสถานเลยอินเดียเลย relation เป็ดนักไก่เดก็มาตาลิบันเลยอินเดียเลยนี่ relation เป็ดนักไก่นะมารีเป็ดนักไก่นะแต่ก็ปากีสถานจะนุ่มไม่นะอินเดียให้ก็มากันเดิมให้ปังชูสุบัมเดียมโจอัฟกานิสถานละแต่ปังชูสุบัมเดียมโจก็ยังปังปวนปอมเดียมโจแต่ไม่ตนิดน้อยไม่ตรงปรีให้รวยมาเกิดปัดปนนี่ดีแต่บุษบาเป็นโจแต่ไม่กูนะควรเกรงบางคน thank you